Ndizi TV. Mwanchu mulikiri wono chiara grisato chabono botugenga kireto gukwaligania SMS yamangana mayajara okumanyagati yari abereka okolekana kurasema mbia yarenge ntambe kweka chinse chigabono chiabono margoba na mange banabereka okolekana umwanchu muligererie kero musangirikano ringete gukwanirwa migoro yamangana yogonchurira kwirire bago chakabene asomucho Nairobi oyore tamo abarayi kurwase chinsinyo ao nabo igonyera buna obo ibini go bwakolekana obutuko bwo kiara segetseni kimabuta kya Rubis ke gotokense ya keroke balene ya keroka sotike nabo igonige egotebekana buna bayibashiringi chiribu chimi sana na ibere nachibono chebwa obutuko bwalera segetseni kimabuta kya Rubis nekero muri kyo monene wekiombe gosebwe kyama kya UDA Cleophas Malala aganirie ebyama kyama kya NC na Foigo Ford Kenya awatanekana osase o kyama kya UDA mnenchire moyo kuyariganya sobo chori hibo kubwatya inyira bayigo NC bakane buna mbali ko kikubona kyama kyabo na kubwatana nensemeli ya UDA staliki ninyo monchu muligere staliki somutinyo kyanda umwaka bwekiri bubere na 2023 na manga bereka okoleka ono toike manyase margoba yabono gendra gotobwatya goetera nsemu ya mtandao nsemu ya Facebook Ndizi TV News Digital na bwegensembeli ya YouTube na bogotena buna Ndizi TV News. Aso mutandao Twitter na bogoti twetera @Ndizi TV News yere togendere usanga na boigo kwemanyia amanke. Franso kibono tokumanya senchira yobo ikera no nyora buno lyoko eneki ya chibi cha muniri gichago ikera senchira yobo ikera ni gakoroko Petro niramokera iritira ninchenkoro kwa Vincent Onyancha Nenchiri tariane Evelino Sere kirongo kwariga to kwarigania toya chaka senchira yobo ikera no anene kurwase county ya Kisii mubaro abo monene bwa Baibori na boigo aborokiwa nigo enekiwa asebengia national imeyo mucho Kisii ase ogwakana chibesa chia aborokiwa abo bagosoa ase university asomwa kumutangani kolengana noboteneri bwebengia national banga ni gobona bate biremba begetemiro bereseine ko enekibuna wakana wichibesa icho kokolekana kora senchire bwenet na boigana senchira yobororo no nyobaro bwabanta bangana Baibori abona bachi wakana chibesa barokana goikoro nyarani go okogendro kwa boroki wabo mwako mutangane university kora gendra seka kyama tukata to alebosi asabo igobotene webengi bate birebuna mbaina kibuna mbachi gokora also wakana wechibesa icho gokolekana senchira erengia muri keito dipana sanya ni gagutumanya boigo buno boteneneli bwebenki eyo nigo bwene kyabuna oborendi boisaine mbocheko bekwa eryo kwene kya omurobero yokorekanire asobwororo na boigo asenchera yo bwasioko asomurobero bwabaroki wagoswaji university ao omotinyo yo imeyense ya Kenya aborokiwa anena be university ya Kisii nigo omubaro monene bwa Baibori oenekiwa asebengia national imeyorosagia rwa Kisii raini gere ntambe twangire kwa dimiti abana baitu ono turoji ngade tukore nitoko chao tutakore naende nabo tokoira na mama sengi je raini turoji nene nabana baba dimiti abange Kisii University sasa kudabi zinapete na ran lakini ndio ndio zinanto gendra tukusikara kinene turamba kasa moja na nusu bengiye go sambiri ndoje ngabono musango manoro teri gosuka lakini nene ngoja kokoni tole ngorangora gusangane getaseni Ndizi TV omo manager buru sagiorwe amoni maikara nigarera emiroberie miya bariganitie elio koena na obokoreri obuya acha wiki ya tuemerende na wadende university tukabana na kitogo ikirani tubasa elinde bakane basyabe sobugango to avoid strong cues ne agent yondinale angena family bank no yonde besides KCB no yonde na role Kisii University main campus so in total it was 9 agents and big agents very active ko include na staff the hotel atuata those are 13 people na boigo niganyara koherera chinjera cyo gutinyo borendi na koena kyanga omurubiri yo oerira sencherengia ya security
to enhance security, armed security, utambia tukutwara wabere, lakini ntuamenta wabere saiti kwa tini iska aria, utanga wana wabegete kiu, unitaba ulemeza. Wanyamba li unarmed, wali the services, ntugatoya moma, ukuna kwa coordinate, wakuna kurovera, na abande batatumba iska aria, tukigoleve ngito sambiri nenusu, kusaba customers. Ane license ito ya sibike na wego tayo iko. Lakini to wege temero yo kusaba kwa waiga. Tutoikuwa siekera mpaka ekerera inira ere. Watekana no komenta kumubaro bwabarokiwa no kuganya kwegekege tambe. Abaibori nigo baru kuboria wo komenta chinsege chinde imeyo mu cyubosongo. Elyo korobya obokoreri bwabo. Korosambiri paka wana bantu kanga bakodi. Okubori kwa nenkodinga ababeke personnel bayisaine abari barakorera abandi kera abantu bakire bangi n'abantu. Onyemba konyara bayigorero sagironde rinde bakore ba ekere tunegi akire giya korera abantu bana 90 months bayisane. Wale basabanga ebenge nene na ya serikali yali kugura branch ekare twakonyu bwanga. Ekare twamukire hini komandi dojenga yesa asabe kwa roje turakona. Onga stir na ndio kutora vera hini ndo kole doje man. Kwa ne kwa ngonye driba njaba beka abantu bayisaine bagodomira ya tusikwa. Nabali bonsi baligeti kwegenderera asobonchereria nigo baliganiwe eli banyare wekinya. Urusoro kironi kiraina bali yebyasara ebike nebinene na condition yenene yebyasara ko bironi ne license ye county. Wabo swama tugata bakolimemo bali service counter siga ko ba engage ko ba teko kani ko na kole na wabekira ni mutagete. Ripoteria egetaseni Ndizi TV kurwa soro sagia rwa National Bank imeye county ya Kisii elietaria nendi pon asanya. Mbia mwana omurikeito dipo na sanyase oroboti ororikiranu asentunda entangani kegima University ya Kisii nigo yainekia omubaro monene bwa barokiwa aboikirana eryo kweri kyago cyake mirobere yabo y'amasomo ase omwaka omutangani omurobere yokageire bono koira Jumatato aribusio. Na kolengana no registrar Anas University ya Kisii Dr. Josh Kirungoni gate Viruni University yo sentune ntangani boigoli tukuli tangani ni gobono babalikia gwetania aboroki wachiri wisano nemo ase university yo asabe gwate Viruna mbagendrete ko baligania aboroki wabanda seka kiama tukata tale busio na boni gwate Viruna mbakaruchi ko baligania aboroki wachiri bukumi asomwa ko mutangani wa masomo ase university na gote yaguna mbabegete murobere sene ko ndeki buna aboroki wa bonsi kwaligani gubade ase University yo. Asamange ni otwariganire no murikeito Josephat Amisi. Itukoli tanganiryo kwerikia Emanyie University ya Kisii nigo abaiboli amana abana banyarako bawikira naso bonge ase wikira abana chiribwisano nemo gati abana bakagero wikira nagayiga chiribikomi banyarako bawikirana nabo igo ane no botenelwe University yo chaka omurobeli bokolikia abana bwo. Itukoli lero italikinye otwarenge kwaligania abana bagotumwa ko mutangani first years na itukuli lero kurwa twajagete chinsa cha mambya 12 ange gwika chinsa isano na mwega konya twaliganiria abana chiri bisano nemo nechiminye asa abana balia twaliganitie konyora ange gwetani chiri 10 na nabozo tegotebanga ayonsi ganyalikanira singencho university ya Rostimiro Kisaine ibinte binge gobya tumia technology iga abana banonya bale goja bonsiru 10 abantu balengere ndiko bali kandi tukulia lero irinde baswaso mu university baswasa masomo lero ni utwara gopokea gifasi ya cheto kwalia bali gocha lero na mono mweso koligereria tu abali kandi no twenga ko ruchisa 10 chama na mono miroberi yabangire no mutendero itugwechisemi Dr. Josh Kirungo nigo yagemya sana abana mbabekire baho kwali kandi kurgeita nonye nkwanya gochaiga ayembori ngeita ke university ngeke kuna waikabu nigo kwali kandi kwa orokererigwa paka waika gwakol ni Ndizi TV nigo Dr. Josh Kirungo baigane kirie buna abange babaiboli na biga bana banyarako bagwikirana ase skuru yo banyarako bakorawa na bande kwerikia anene ase umuroberio olio bwa help lindira baro bachiko baba kokonyeka ane chibesa chiriche scholarship chikwane no amone serikali ase boigumo baro bwa bana ase university yo
ukagere wigo komenteka kubwatekana no kunganyigwa kwa bande gocha ase university iyo ya batara apply konyora scholarship was a help loan twa bigete na nero redesk asaba konyo abo bari konyo bakora application irinde benyorera obokonyo kurwa serikali nabo igo ekero abande bari gochambale bataro barweta se mangana ya teknolojia tali twabegete nawo igeme sasa bari gweta bakonyo bwango na mono asichina ambachiria twagokere sana na mono no twachiri bunane egali bari go change kuri university go cheyende twanyora china ambachikamenta neki twamanyanga oboguma bwa Gusii ambulance kuwa bali moko genda risiko mochori chisemi mwama kanyamo tumeke chibazi chinyika cyo komenya obwecho waka nefisi robelio oyobo igobo kwelike na goso ase university iyo nonyane kobago kogendera ase ritukoliangio na ngiende nabo igo ase echume yengima ondekero kendo le isiko abona tagocha naye bwangu lakini umurobelio yonto yoeta matukata igo yotacha lero angio ndiro nandega tacha angio nawe go mambinde nero tumweta matukaya tatu aso kwarigania abana kero kenda abande bakorwari igo goikera Jumatato tubonete kogendera kubarigania lakini onde naro nerare mono karaje within week tuli gushikira mwana uyisiko batiko jakara misi na ijuma wachakiri ndokoroka orientation barai ababorokiwa ime university iyo nigo boigo banyara ko bakubarigania abana banyara ko bakwelike na gwikirana ase university ritikoria lero nabo igo kubaganiria amaya chinga kibaragendere ko bakogendera nechisemi chiabo. People from different ends of Kenya, from all the 47 counties, tumewakaribisha sana, feel at home kwamba Kisii University remains the best university of the 21st century. They are admitted in Kisii University to join all our clubs and societies that they may be recognized by the society. I can urge the government like warakishe so that wapiane the scholarship and help ndio wanafunzi hata waweze kuregister units so that they can be able to do the exams. Kolenga no botere go banyara ko bogoteba nige university yanyare ko kwebanga asubwamo akonekia buna abana babanga bakonyara ko bawikirana gaiga banyara ko bakwariganirwa nabo igo konekiwa buna banyara ko bakorokiwa asichisemo bagenda tuko bakwerikia kuri Patrick Taseni Ndizi TV kule University ya Kisii yenye kutoka Emanyie County ya Kisii Literane Josephat Amese Mbia mono homolike ito Josephat Amisi hasoroboti rwase nchira yobo ikirano moncho molikira gotigana na hayo to molikira yagenda to kolekana ebikoro byobo sali na boigo no boibi nego bya rokane comment mono anchinse mochi ya keroka nigo chinga gechikati yabamenye kurense mejo baganira serikali kone kingo esokere na gotinyo bolendi ya sense mejo anakonyara ko ikirege karo kyobo tukubu kya lero ase shiringi chiri buchimi sana na ibere chebo kurwa ase gatindiki mabuta kya rubis nigaba menye abo baganira bolendi obotingu kwa ase ensemeyo asinonya nabo abanyanyimbo bachakiro botukire kumanya babwatanitwe nege korekyo Mulikito Mirded Momanyi na roboti rwa senchera yoboime Nasani Bashir omukonyi bw'omonene bw'abanyanyimbo masaba north okoyenekia egekore ase bibago bigotebekana byeboranithi ni chibunduki byasaganete ese room ase getaseni kia mabuta arubis ase nsemo ya metamayo keroka na koiba angechi shiringi chiribu isano na ibere. Ningependa kuangazia kidogo kuhusu kisa chenye kilitendeka jana usiku mahali inaitwa Rubis petrol station hapa Keroka. Ofisa yetu waliweza kupata simu kutoka kwa manager anayeitwa Isaac Clinton ya kwamba wafanyikazi wake wamevamiwa kwa hiyo petrol station. Ilikuwa mida ya saa 9 usiku. Nigo ibibage byo bigotebekana gukora obusagani obwo chinsa isano na ibere chabutko ase basibete abarendi bege twekyo chingoli nabo igoko batigera chingoma inge. Ofisa yetu waliweza kufika pale na wakabainisha, walipofika waliweza kupata askari watatu wale wanalinda pale mabawabu walikuwa wamefungwa, na wakasema ya kwamba watu waliweza kuvunja mali ambapo inaaminika ya kwamba ni safe yao, ambapo pesa ambayo dhamana yake ama kiasi chake mpaka saa hii
bado hatukuweza kubainisha. Uyo igano yomo bwabakori emirimo asegetwekyo okorera engane yo asebonere ntunde ya kabere obusagani gokorekana asegetasene kyo kya mabuta ya petrol. Naga mbabu netobisigabu wakaire bakabuna CCTV konyara batire CCTV ko rusiko bakasaba bakabi bakabuna CCTV wakaire chibesiarenge obisi iyo obisi abantu basikare bakeroka bagacha ko investing kiaba bagacha nariye ko biyagwe kabya basikare na soja chikoresa lakini abantu ambaire te awa investing botuko mbabu ate bakaire ko biyo bakaenda nero bakabwire bakaira n'ibiburi bakonyara babunira tunda ya kabere ntunde ya magana nento ibirwa one n'entunda ya kabere. Abanyanyimbo nigo bachakire ubutuki bwaime elio kumanya abali abaikiranetie ekebekyo. Tuanze uchunguzi ndio ili tuweze kujua ni pesa kiasi gani iliibiwa, kwa sababu watu waliweza kuharibu ile kamera ya CCTV, so ikawa hata kuwajua ni watu aina gani ama kulingana na watu walikuwa wanasema walikuwa ni watu kama 10 hivi, sababu pia walikuwa na wasiwasi kidogo kulingana na vile walikuwa wametingizwa na hao wajambazi, lakini walisema walikuwa ni kama watu 10 hivi, ambapo wawili baina yao walishuku walikuwa na kitu isipokuwa kilikuwa giza kidogo, waliona ni kama bunduki, lakini hawangeweza kueleza ni bunduki aina gani, ndio walisema ilikuwa inakaa kama bunduki. Ripoti ya Egetaseni kya Ndizi TV litaliane Mildred Emanyie. Mbia mono mulikito Mildred Emanyie asorobocherwa naso kunyara kuba gweshiringi kiri bukimisano na ibere kurwa segatseni kimabuta kia rubisa. Serikali nigegenderetie no muroberio bwoko bakonya abagotu abare no barema na bayiga batari kwenyara inse yo muroberio maikantebu na inua jamii muroberio gendere o chakiwe ase chinsemo au imeye county ya Nyamira ni muroberio yo chakiwe bene ase egeti ya Jamhuri imeye sub county ya Nyamira South. Kolengana no mutenere kurwa senseme yu ya Nyamira South ase sub county yo ni Karasi Rioki na boigono mo DCC ase enseme yu ya Nyamira South Florence Obunga ni gate biro muroberio ni gogochi gokolekana chinsemo ana sub county yo amone county ngima ya Nyamira na kubolia abantu kwa nakingwe soke baliko nyara kweli kenana boni kuba rokuro tinde batayabuna abantu babasagosa bo chibesa eliko nyara kuli kwa somurubiri bwa abantu abagotu bali batari kwenyara na boigono bali bale no bolema arabati yorwa centre yo bwekirano ni watwariganire na job banki. Omoroberi bokorikia abantu barense omoroberio oinua jamii inse ya Nyamira South nigo chaka segeti ya Jamhuri Gardens asoigoro no mokonyu mo county commissioner Florence Obunga. Want to officially declare this exercise officially launched. Tupige makofi. Niga abantu baba bagwesokia ase obunge elinde kolikigwa. Yonko tebanga serikali yetu sayo sini asoto nyora wambito rutuburo bigano torugatia toruma Nenji bese jinji tokonye togore no na mariogo yegareje abantu buna ntuntu bwati bantu bagatwaje bese gora mariogo abali kolikigwa nse omoroberio yo nabagotu bare igoro y'emyaka 52 batali konyora kibesa kya pension abana chintakana n'abakurwa chinka kitali kwenyara abantu bali no barema waigoro imeya Nyamira South nigo barabi bakulikia kera ekenyoro program vile tutaendesha hii registration for 15 days kwa Bonyamatuta chache na kesho tutaenda Bonyamatuta Masaba Nyerere dispensary. Omovisa o social development orosagira Nyamira South Nicholas Rioki na saba bali no kugani bokolikigwa wesokia elinde baba kolikigwa no barema amana jitakana pia bagoto linde banyora siringeri fumbiri kiromotien echo jira beche ko bakwa. Tafadhali kama uko na pension usijilete. Boigo abali no barema mbase migo wesokia elinde kolikigwa person with severe disability. Sio wale wote wanasajiliwa katika huu mradi. Na ndio wewe usajiliwe katika hii mradi ya person with severe disability. Utaratibu ni upi au unatakikana uwe vipi?
person with severe disability tunasema kiserikali kuwa ni yule ambaye mlemavu ambaye huwezi mwacha peke yake na anataka attention. Ensemo y'abaana kintakana na kinka kitali kwenyara abalendi babo n'abayiboli mbasaba koleta ebintu bikorokya bunambale n'okuganibwa ogw'osiirwa. Tafadhali mtusaidie tuandikishe watu ambao wanahitaji msaada. Pesa hii ni kidogo lakini iende kwa yule ambaye anahitaji. Kurende abamenyi be kaunti Nyamira mbasaba ko bamaiso na gutanta kungaino nonde bwensi ikiagera omoroberio yombosa toganiri gwakanira kende. E-registration ni free. It is free. Hakuna pesa utalipa. Kuna wale ambao tunasikia huko mashinani wanachukua pesa kwa raia 500 wakisema ya kwamba utakuwa registered. Tunasema hivi, usipeane pesa yako kwa mtu yeyote. Registration ni free na utakuwa registered na ofisi either ya Children's Social Protection ama Disability Services. Sawa sawa? Tumesema usipeane nini? Usipeane nini? Usipeane nini? Mtu akiitisha pesa, chief ako hapo karibu, report that case to the chief. Ginko reporter ya Ndizi TV kurwase kaunti Nyamira, Job Maangi. Mbiya muno mulikete Job Maangi kurwase kaunti Nyamira soroboti rwase nchera yoboikiranu gotigana boiga samangana alengeto kuliko kwa abantu bali bale nobolema abantu abagotubega batali kwenyara ligo moyigo yoboigo ochaki wabena se kaunti ya Kisii Nyarokara wabena no county commissioner Tom Wanjere ase gati y'abantu beso kenano Wanjere ni garu kurogo tindi goteba buna abaliya bonsi baratumike cinchera kitabwenretia soko Nyaroko sangere chibeso kurwasa abantu abagotori ko Nyaroko balikya mbaye mukirige tambukirige tindi kolengana nelichiko. Murobiri yoni wakorekana ase ensemo ya Gesieka ewodi ya Marani ebunge ya Kitutu Chache North awase anonyana bo Wanjera te babuna bali babiri bakore mirimo ase serikali nigo bataganiriye kwerikia asu murobiri yo. Mulikito Ndemo Steven na roboti rwa senchera yoboime. Korwa omutenyo yochaka niga serikali gendrete omurobiri bwo kwerikia kwagatia abamenyi abagotwa muna bali obwatoborema gwetera bisi chava chief imechi sub county ao. Karibu sana kwenye county commission wetu. Sub county Marani na Kidagali West location. Welcome sir. Lero nigo mo county commissioner Kisii Tom Wanjere ikirana sensemo ya Gesieka mwaki bagendi sub location ward ya Marani korototo goikirana kwa murobiro yubwo kwelikia. Tumekuja vile vile kuandikisha wale watoto wetu walemavu na pia mandugu zetu walemavu wale wako na kwa Kiingereza tunasema severe disability, ile ulemavu wa hali ya juu kabisa. Pia tumekuja kuandikisha wakina mama wazazi wetu ambao wamehitimu miaka 70 na zaidi. Hii ni mojawapo ya juhudi za serikali kupitia kwa mpango wake wa social protection kwa wananchi kwa zile makundi ambazo tunasema vulnerable. Serikali imesema tena iandikishe upya ya scale hizi kuhakikisha kwamba hao makundi ya wenzetu ambayo nimetaja aendelee kuishi kwa hali ya upweke, aendelee kuishi kwa hali ya kuhuzunika. Omurobire yo nigo kugenderirwo gweterera njira ye mitandao ase balia bonsi babwenderete kwerikia basabiru kwana na masakara baganiri yekene buri mugoseboliana ni botaiyo. Tufanye mambo ya haki, kitu ambayo hata mbele ya Mwenyezi Mungu utakuwa umefanya mambo ambayo hawezi yakakulaani. Tuko na wazee ambao wamefika 7 years na kuna wale tayari waliaga. Tunajaribu kujaza hizo pengo. Serikali ya Mheshimiwa William Ruto na bangete buya anda tebetengereze murabe moko nyora abo bali usia bataranyora ani kisina nanega 30 obegete gasumuko kwa panga manganao ngatalibi
Chinga Kiechecho abwatani korwa bisiomo jumbe wa kitutu cha Chenot Jafet Nyakundi nigoba kireko kwemerobeli agendereiri na bisiomo jumbe amone serikali ya Kenya Kwanza. Mheshimiwa Jafet tusimorote arosiri kibarabara ejimaira ipare kupialeni etirimoke gegende gamate esieka gegende gochiroga moroje abeke bomoro mugwetekete kazi ingine huko ngambo moroje chicho cha arosi walia wanga basigari ngoja baro balende kawega igeko no kwebwa ane jiwetera tiria asira igobano bakwaro kungoje gusira bole sasa wale basigari bako bera aliyo tumundaje kuibaga. Wakati huu ni wakati wa msimu wa kulima, na tumekuwa tukizunguka kaunti hii tukihimiza wananchi wafanye ukulima ili kesho tuwe na chakula cha kutosha, na hii itatusaidia kwa mambo mengi. Omorobero yobo kweli kyani gora agenda rigugo ikachitariki 13 omotienyo yo kianda. Kuripoteria Ndizi TV korwe nsemo ya Gesieka Marani Ward ebunge ya kitutu cha Chenot erietariane Ndemo Steven. Miamono murikeito Ndemo Stephen ase oroboti ururikirana tugutana nayo nigo murike munene w'ikiama kya UDA Cleophas Malala aganirie ekiama kya Amani National Congress na boigo Ford Kenya bibiko bunwa na goswa ase ekiama kya UDA kurengana na Malala nigaterebu nayo ninchire yemo yo gutingia ekiama kya UDA anene agobosio bwa marigani bochore obonene bumaka bw'ikibere na 2022 niga ya kuana ya hase county ya Kakamega kirali kumwarigani bene oyo kabiro mo governor we county ya Bungoma Wycliffe Wangamati oyo bono obakago getige kyama kiriya DAP Kenya na kwebatana kyama kiriya UDA kaokona kurwa sense meni ganya rekoboria bwatani bonsi kurwa chinsemo kwa ene kibuna ngoyori kibaraso bonge ase kyama kiriya UDA kwa ene kibuna ngo kyabali chinguru na kogesegeta so chikulige biroge binga sobo chole muno mumwaka w'ikiri bubere na 2025 nebere na bokolenga ne kyama kiriya NC Amani National Congress gekora no Musalem Davadi ni gobatikira tagate abuna mbali kuchikubuna kyama kyabo eligosose kyama kiriya kya UDA. Na unajua tumedanganya community yetu for a very long time. That is why hatujaifika kwa urais. Tumedanganywa tu tukifika kwa siasa tunasema share ni share. Alafu mnazama. End result ni kwamba mtu mmoja ama watu wawili wanafaidika, the entire community inazama. This time round, we must prioritize our community. We must be strategic. And the only way Luyas wanaweza fika paka pale juu ni tuingie kwa national party. Na mimi ningependa kuomba Waluya wote waingie kwa national party ambayo inatawala sasa hivi ambayo Omugavana we county ya Nairobi Johnson Sakaja nigaganirie emeroberie miyakobekwa asobwa gachi wekerengo keigoro na boigo bura basenga kintambe kolengana Sakaja gukwana kurase county ya Nairobi nigatebire buna gwetera sebirenge bimbichiko nyara gokonya na gosira abasa ikonyara kwanya remere mwasenchere ndatebire buna mbachiko nyara gokini uchumi na konyara kwero gokinia we chinsem goseme chimenene anana sorogongo wa Africa na boiga sense ya Kenya. If we have young people in work building the sort of housing infrastructure that Nairobi needs, and that has been an agenda of our President, His Excellency William Ruto, and our agenda at Kenya Kwanza, to meet our climate commitments, then we are invariably also creating jobs, thousands of jobs, and then our governments can expect more revenue. You know, there is a virtuous cycle that is available to us and an opportunity for us as governments. So we at Alliance for Science, we are a global science communication initiative, and we help to bring the science to the fore, and we try and do it in ways that makes it easy and not makes it onerous, and helps people to take the science that they need to answer the questions and to prepare for the future that we want. To reach the initial Paris Agreement goals of 50% emissions reduction by 2030, and the fuse is much, much shorter on some of the social challenges that our continent is faced with. So in this regard, we hope to unpack what ESG means for Africa
and the na gotigana yibona mwancho murigire musangerekano mono yurengete gukwana mangana rengete goncheria kwelira ni gochaki wabena sedi tukulia lera samaga chama na KCC mucho Nairobi umusangerekano yini goigoro no murai wense William Samuel Ruto gukwana chinga kiecho Ruto ni gateba buna ugonchurira kwelire kwa bero koreta emechando au imense ya Kenya anene okoira na magega kwa mangana yoboremi ni gateba buna egetambukiro kibwenerete kobekwa ediogo konya ase ogokinia rigesa na gutanga emechando au buna enchara. Since 1961, Africa has witnessed a 1/3 reduction in agricultural productivity due to climate change, a stark reminder of the urgent need for adaptation. Yet, much of the world is just waking up to the merits of restorative agriculture, a practice that already resonates with African farming practices. By building on the wealth of indigenous knowledge, we can scale, enhance, and even monetize our agricultural systems. This enables us to unlock the huge potential in our agricultural land assets, representing 2/3 of the world's uncultivated, underutilized arable land, to feed our growing populations and to do so in harmony with our invaluable Ruto bogasinga kechininga nyara kubolia bwatani bonsi na kireo mokwane kinango bwatira na baraso bomwe riko nyara kurigera na kumulekera chinchira baratwale eliko nyara go dige chinchira cyogo tugutira na konyara gukora mangana lenge togonchiriria kwelire. My call to everyone present in this historic summit is for us to work together and converge our efforts on African priorities. I urge everyone to make a contribution to our generation's unprecedented and highly consequential endeavor to catalyze climate action in a spirit of candor, collaboration, and courage. Let us imagine a pathway for different financial structures that can deliver on Africa's goals. Let us commit to invest in viable solutions presented by renewable energy, green industrialization, climate-smart agriculture, and nature conservation. I am confident that we are all inspired by the possibilities before us and galvanized by the demands of this critical time to engage productively, collaborate successfully, and conclude the Africa Summit with a Nairobi Declaration on green growth and climate finance agenda that will commit Mwancho murigereri nyora naso musangirikano yabayigo murai wense abaga kubwatoka chishilingi chibilioni 5.2 ochiase serikali chechi county eriyogo chiako konya asukugayana emechando yokoreto kubwatkana nogonchureria kwerire togotikana nayo nigo boigo ebyombe bitari ebye serikali yabigokora okorobekana na kumochia serikali ase ogotababwatirania aso musangirikano yo bwamangana yogonchureria kwerire uyokorekana samagacho a KCC. Kolengana nebyombe binabwatani kurwase byombe byo chimi isano nigo bakorokorobekana ko molemba seri tukolia lero bachakire kurwanse meli ya Nyayo Stadium goika asensemo ya Green Park gotoka katikati y'umucyo Nairobi nigo batebire buna ase omusangerekano gendreta samagacha KCC myumucyo Nairobi nyara goikogurwa litukolia lero ebyombe bitali bya serikali bibwatirane tugukiandege ikomino yachinga kichyokorobiri ko wekera naso mugigo yu asense ya Kenya nigo barwete birengerere byabo egento bano bamukire serikali ase ukobatiga isiko. We do not see climate change as a problem in isolation, nor as a simple equation of particles in the atmosphere, but rather as the result of a fundamentally broken system of power, politics, and economics, which has put elite interests ahead of the people's and allowed the crossing of fundamental natural and social boundaries in the name of profit. This cannot be solved through technology changes alone, but requires a fundamental system change to our societies. Radical change, not transquisling, gradualism,
We cannot afford baby steps and edits around edges. The scale and speed of change needed is unprecedented and cannot be achieved through incremental changes to fundamentally flawed systems. Equity and historical responsibility. Rich nations have historical responsibilities for the climate crisis and should fulfill their obligations and fair shares as per enshrined principles of common but differentiated. Ekiumbe kia lindo gatuzi bono niko gesa okino ikaseki gambiro na goteba buna amangana lengete asla fund niga wante kutugutirwa lekolengana nekiumbe kino gyate buna omurai wense gwetera serikali ya Kenya Kwanza nigo bachirwa minchane katiba na boigo nokugania kolia ba Kenya baganite kurwa sebale anechire babete bakurwa chinga kibalo gukora chikampeni chiyawo nigo bone kiumbe kigyate buna nigo chibese chyo chigosege toka besu chibesa kurwa se chinse chisko nigo boigo bateire omoroberio yoni gore mamincha nerichiko asekeria baganirio beko goteneni wari morioka na tana nigo barengete gose nigo eserikali erengete komentera ense ya Kenya amakabesa. President William Ruto campaigned on the basis of bottom-up, which was to be fulfilled through setting up the Hustler Fund. While there is nothing wrong with this, it needed to comply with the Public Finance Act. The president wants to borrow now 20 billion shillings from World Bank and EU in order to be borrowed by the hustlers that has a default rate of 92%. There is also the allocation of 10 billion in the 2023-2024 Kenya budget. Our concern that even the money that government says they had put in the Hustler Fund, they had not put, and trying to use depositors' money, which is the banks they're using, and shareholders of the private firms' money to further a political agenda is not in compliance with good corporate governance. The latest statistics has it that there is a default rate of 3 billion in 9 months. Operation Shinda Jamii had submitted a petition at the High Court last time calling for oversight and accountability. But President William Ruto seemed to have embedded cotton wool in his ears, so he doesn't listen to us. Hustler Fund has no legal backing. It is a phantom. It has no accountability system. It is a slash. Monchumulike bona yungati ya tobato kukwaliganira se margoba ya bono tuanchire tonyora macha bego toka ndo mutumokomoke kerekeli bono tragendere gosanga amonaye. Tokoirana na sensemo ya kabere ya studio elio tumanyiwe amange kura sensemo ye chikosori. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura yubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo wechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Chinyagetari Njiraroro Korende Ram Hospital Kisii nebwate birenko vigoro byobokoreri asubo wenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic gose maternity na bogokora consultation mbabwate pharmacy ultrasound CT scan ngokora bale x-ray dialysis nkubwenya bale emechando ya maino na boigo amangana yebirole bya maiso uko baruogoke gosoko baruokonene na boigo mbabwato bokoreri bwa ambulance chinsemero ngibirine mbabwate chinchira au chugwakanira egati yabo chire NHIF AON Dental na Linda Mama asebali yabagotumia
NHIF tibari wakana besa chinde chigoro magiga yoko bweniwa buna inpatient naboko batarera asenyegitari yabo ya Ram Hospital iyuerange n'ikigambiro kia Kisii Law Courts Gusii wa Kiresimi ase namba enoti isano na ibere isato kianda ibere isano na isato kianda Ram Hospital Kisii. Health first and health always. Ndizi TV uwenso bumugusi nigo bono yakira nikirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogon kurbogusi Neji County chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ikiwa korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomo Gusii. Mwarabo mwe mwancho muligeli ngakiendengi yango kwaligania ime ya Emanyie chigosoli ngomanyali yagenda tokolekana korwase ebiruo ao bye chigosoli leteriana Victor Sultano bangito yachakire ase county ya Kisii egeti negia tendere grounds abua se timu ya Mosora FC bono na bwanyangongo be ligi ya Kisii County League. Mosora FC ni go bayirete obunyangongo bumaigago yoko bamenya timu ya Mayaka FC egoli emo ase liga na segero segosoli yekiranetwe n'ababwatani ao anene korwa se ensemo gosekiombe ligia FKF korwa se county ya Kisii aboigo ababwatani korwa se county ya Kisii gose serikali ya county ya Kisii egati yabo oyo manyikanete muna Richmond manani oyore omunyakerbo gwekiombekelia gose committee ye chigosoli ime county ya Kisii obubali ete irabuna mbachiko na kingango beka bare merobelio yokana kingango sira bare chigosoli se binyoro ime county ya Kisii. Mulikito captain 001 Ndemo Steven na igeta senseme yuna gotwaliganira orwotero kubwatia magega ye chigosoli chechirombe ime ligi ya Kisii County konyara kwa bachikoera etimu ya Mosora FC na Mayaka FC konyara kwa baba nyankongo nigo bomeranite igora segeti gia tendere kogosoli chigosoli chechi finali chikunyoro mo bwe ligi ya Kisii County League. Magega yechitagika emerongo kenda konyara kwa bachikoera nige timu ya Mosora FC yenyoreto bwe gule ya masebosa bono kwa baba nyankongo be ligi ya Kisii County League omwaka oyo. Kwa majina naitwa Richard Onyati nake wa Bisaka tunacheza fiti kwenye kimetuka mlali tu ile tu tulikuwa na saidi mapema tulijiandaa mapema kwa sababu tumekuja hadi siku ya leo, so game imekuwa tu rahisi kwetu tu, jana zimekuwa mingi tumezima kwa game kufua, lakini sisi tumeenjoy game tunacheza. Mimi naitwa Charles Kangwana kwa wale ambao wananifahamu, na sio kwamba mimi niko biased kwa timu ambayo imeshinda, lakini ni kwa sababu ni vijana nyumbani na mimi nilijiunga huko nyumbani Mosora kwa support so that to reduce hata crimes huko nyumbani, mambo na watu kuingia kwenye dawa za kulevya, watu kutumia pombe, watu kutumia bangi, na nafurahi sana napoona vijana wanaendelea kuja pamoja kupitia michezo. Wamepata ushindi, haijakuwa safari rahisi, hawajapoteza mechi yote ile wamecheza kwenye ligi. Ushindi wa leo unamaanisha kwamba wameenda unbeaten kwa ligi yao yote, na nami kama yule ambaye nimekuwa karibu pale kuwasaidia hapa na pale, nashukuru sana Mungu, maana inamaanisha kwamba ile hatua ambayo wamepiga hapa, mambo ni mazuri hapa Regional League wanapoelekea kwenye mkoa wa Nyanza.
asoma yegoyuikana tugu na ababwatani korwa chinsemo auchie chigosori gati yabo ekiombe gia Football Kenya Federation na ababwatani be serikali ya county ya Kisii ensemo ya chigosori nigo baterune kirenga nkero yo kobekia mirobirira chikoba gegokonya chigosori korwa ensemo ya binyoro elikolera ebiegwa birasa ababwatani na abanchi be chigosori. Gavana ito nabegete chibese atotebia chire county assembly chibese chintu abeka in the next 2 weeks ngo chakatore governors cup etogo chiko chaka chibese njikaro eto taite mokora masoezi buya bare bangane tigo ikaige kwange kirakini watanyara bakoraki watanyara goika so igonta etemo baba toereru mokora masoezi buya naende ankyo naende mogo bashinde. All the teams that participated today watapata awards. Our governor mnamjua? Yes. Ni nani? Barati amesema amewasalimia kwanza. Amewasalimia sana na amesema muendelee kucheza nini? Maega ya chosori cha ligi ya Kisii County kogosorigu niga sentunde ya timu ya Musora FC banyareko banagwa banyankongo be ligi ya Kisii County League yakabunda banyankongo na sentunda ya eta abwa timu ya Tendere FC aba beta banyankongo ase ligi ya Kisii County League ase bona batero na ligi atigaire noko be komo kiase ligi re bosie ligi ya Nyanza Regional League bona kibona every wa koruchinse ya mocha Musora ya ubosio wetera chigosori ko reporter ya Ndizi TV ko ensemo ya Tendere Grounds Secretary Nendemo Steven, Captain 001. Unenchera ya moyo koene kingango ya gokia bale anda negasi yabo ya botambe yo koene kia omoroso munge abagwatani gose abarale korwa se county ya Kisii abo barosia timu emanyekende tubuna Kisii FC nigo bari ganetie egosori chinsemo chigeti kya Nyanturago abo ase bagete ne timu ya Sparks FC gosori erete makaligo tabekana goli ndego kwana maiga ya gosori yo abo bwatani be timu yo ya Sparks nigo bagogete gosangana gwaka enkoyo na baralia na kobabulia kobasira sensemo ya koene kiunango nyara bale chianga chibakosori na boigo ebikoroto abali abo nigo boigo negative goseba yoboletie ababoletie abarai kana kibuna nkorosi yabale ebiti ase orongo rwa Gusii eliyo gosira chigoso. Kurwa Sparks United twagokire gocheza na Kisii Scribes tunalero kiagera twariganitie mupira we friendly na kenda twacheza Silvia ndara ma Wasandons ikitwale ko sabangelinga na ino abana habari kiara muhachira ali town na motoka na moko toikilie ndo mangani to gali na motokanya no ne chesia yamo ani bikoro toiga at least ntonyare toko scout mutu kiara abange bali bichana mbo atika sibakora na mama ite football pace twabe twakati friend tinyinga se meeting etano yaire yemo piro twakara no yomobo toko tukani estimate twakana titombira ngambi ya mono asoko tukalipia se mepire me matanya beto waka as part of nabadi kega stokora is part of go break monotony from office tonzo wake mepira bune na kalosio bosani na balito tanya correct story mupiro ngo akanore amuraba gendo ndabaganie tiwabe komukia both in class and in the field. Egento kenenda chiko chokone barai asense ya Kenya abajumbe aba MCA babeke resources sasa mangana imepira bagache bitie kyara twanyorere nga chinsemo gosorongo rwa Gusii biti bibwate challenges abakonyando babwate gangene ne kogosoria kurende ebitimbi yo. Tumeweza kutimbishana pamoja na timu ya Sparks, timu nzuri sana lakini leo hatukuweza kuwa na mshindi. Tulikuwa tumejipanga na mambo matatu, bao tatu lakini haikuwezekana. Kuna wakati mwingine tena tutacheza na wengine. Kuna watu wengi sana katika the professional field. Kuna walimu, kuna maaskari, kuna wanahabari, kuna madaktari. Ni vizuri tu ukiweza kupata nafasi, uweza kuunda timu, uweza kuwa ukicheza. Niposa una break ile monotony ya kuweza kuwa
katika ofisi katika Ayo chakabene kwe ligi ya KPL chiligi chinde inse ya kiombe ya FKF ni gobono chile asumot moko abwase chitimu ase chiligi echo chigendretene merobelio yo kwealigania bosio bwego chaka bwe chiligi echo timu ya Gusii FC ekosori ase ligi ya National Super League ni go yaliganetie ekosori ya kebosani ne timu ya Gucha FC aboigo bakosori ase ligi ya Division 1 okwana maiga ya gosori yo team manager bwe timu ya Gusii FC ni gatebere buna omanyekane tubuna Hillary Jim ni gatebere buna gosori yo nigo yarengenge akima yewe chikoba aligania bosio bwo chaka kwe ligi ya National Super League yewe chiko chaka chitaliki 15 na yemo chimotinyo yo iga okianda Sasa friendly leo imekuwa ni good friendly for us. Maana tumesubject first team yetu kwa hiyo friendly ya Gucha ambao wamekuwa good side. Kwa ni a good test match. Wamekuwa tough team kuwafunga. Defensively wamekuwa very sound. Na ni game nzuri kwetu. Nadhani vijana wame strain, wametaka kufunga kwa lazima. Ijawezekana juu Gucha wamekuwa firm kwa nyuma. Imekuwa ni a good test match kwetu. Okay, naweza sema attackers wetu kidogo hawakuwa sharp na normally kwa defense yenye wana sit back hivyo sana nataka mtu mwenye midfielders wenye wana carry ball wanaipeleka kwa opponent, lakini umeona hatujakuwa na midfielder anaweza carry ball kupeleka hapo, na something tuna work on na tuna hope before league ianze tutakuwa unganisha sensemo ya Didi Anchoga uyoro mukonji wa mokocha gwe timu ya Gucha FC ni gago kerateli bagalio gwetie mane timu ya Gusii ya kosoria ase eligi nene kubabwa na wote babuna ekosoria yone chikoba konya useni ko yabakonya tego tema abagosoria baya ubalikia na kobali bagalio gosona na bagosoria bakorbe timu iyo osio bwe ligi kero eligi iyo erobelio chiko chaka Kwa majina ni Didi Anchoga, assistant coach wa Gucha. Mechi hii tulitafuta sana, tulipanga na officials wa Gusii ambao ni marafiki zetu, na kwa umuhimu wetu pia wao wako pre-season, pia sisi tuko pre-season, na uzito huu ndio unatusaidia kugauge uwezo wetu katika ligi inayotarajiwa kuanza hivi karibuni. Kile naweza kusema kuwa vijana wetu bado tuna take shape, bado tuna gel tukiingiza new system of play, new tactics, but pia tunafahamu kuwa friendly ya leo hikuwa rahisi vile tulikuwa tunatarajia. Timu ya Gusii ni timu nzito, timu kubwa, kwa hivyo tulitarajia kuwa wange to dominate at some of the time. Ndio maana wakati mwingi tulikuwa unapata labda numbers zetu ziko nyuma na hatuna numbers kwa gana nayo ligi ya KPL Gusii